Whakala whalahi atu, hane hada tola da walatala tutupu ke lata ia moi pūlihi pō nei. Whakamua kua liwai e whakawhilianga lahi e motu ke kamata fō ke whahitapu nei, mo e lilifu iki whakawhili ko Sarah Reeves mai he motu ko New Zealand. Pehe mai e takita ki whahinga hoa whakawhili ko Darren Tohovaka, mai longa e tau mga hala mo i ngā ngāo ko visi hongo whulumahiwa, ko mena ia kua kamata whakamua e tau whakawhilianga ke tau tohiole he tau tangata ne no nofuni ke he motu. Tō amana ki fōki ke liu mātuta ke tau whakawhilianga langa ua he tau, ke mo tau iki whakawhili mai he motu ko New Zealand, ko amana ki ai ke kamata he mahina hamasi he tau fō. Ko tūtala ai mo taki he whahinga hoa whakawhili ko Darren Tohovaka mo i pihea ia, ko e tōlu e tau anei, tō mai ke tau iki whakawhili mai New Zealand ke li liu mai, ha ko e tau puipuianga he tau ngāho ia, ha ke he ngangao ko visi hongo whulumahiwa. Ko e whakahauranga nei ha mau tōlu kua liu lea langa ki hake tari mai he mahina a Novema ua he mai mahiwa, ke mga au ni hako mai a Judge Wilson Isaac. Ko e aho nei wa mamana ki a Judge Sarah Reeves ke hako mai, whakalata hei whoki mo i hana mo tō whiwhine, ke lata mo tō whakawhilianga na kua tunga kua whaimanga hoto he liu langa ki hake tō whakawhilianga lahi a Niue ne kua whakawhili e iki whakawhili mai New Zealand. Ko tau tohi ole kua manaki ke langona he iki whakawhili lilifu ko Sarah Reeves, ko tau tohi ole he tau tangata no nofu ki he motu, nā kai la hoko sia atu ke lata mo lau tōle tau matakai nanga mai tau motu kehe. Ko tau whakaholoanga ke lata mo i whakawhilianga lahi he motu ke whahitapu nei, ko tau kamata ai he mamahe aho pinpongi, tō whakaos he aho whalaile, tō whakahoko ai ke poko whono lahi he whali whakatu whono i whonua kula. Aho lotu mo e aho tuloto, ko e tau tohi ole ke whahe e kerekere, si mga aho pongpongi aho whalaile, ko e tau tohi ole ke he tonuhi e tangata, ko e tau civil, si matutaki ke mga aho palela ke he tau tohi ole mai whahe kerekere. Longa e tau tamatohi ole, kai hahai ai e kiskisianga mo tōru ke whakamatapatu ni ke he tau tohi ole ni ko hahai e tau tangata ni anonofu ke mo te tungani i lai kaimaesta. Lewa fuki ni anonofu tau tōru ke tau papahianga ni kua toka i ke he lata mai COVID-19. Si naka i muka ke whakatoka ke whakailoa ke tau tangata mai i whawhi Niue ke tau se tau tohi ole ro tōru ke whakawhilianga. Koe mena ia ni kua kiskis ke tau si pihia i ke mga hone. Pehe mai a Darren Tohovaka ko whiawhia ke liu kamata e tau whakawhilianga lahi langa ua he tau ne kua amanaki ke kamata he mahina hamasi he tau fō. Ta hahai e a mamanaki anga e whakawhilianga lahi Niue ke liu ke whai whakawhilianga ke mahina a masi mo e mahina Novema he tau kahau. Ko i tau whakahauranga nei ko tau whakahauranga mahani mau ke he tau tōru a tau whakawhilianga. Si whiwhia lahi mai tōru ke whakatokanga ia. Mai longa e mai tōru. Hahai e tau tohi ore ni kua nakai la maupopo, kua whai mangaho kua nakai whai sianga. Si kumina ia ne amamanaki atu la mautoro ki tau whakawhilianga ia. Si pia whoki ni ke lata mo tau tohi ore ni kua lata ke whakawhili tau iki whakawhili ka o mai ki Niue ke whakawhili tau tohi ore whakau. Ko langana e māmeha au nei ke motu ko New Zealand, kua ota kehe mai ai, mai he tau whale koloa osi i New Zealand, e whalua tau koloa fua lākau a isa, ha kua kisia ki he tau kumikumianga he matakau Ministry of Primary Industries, ko he hai ai e moko hepatitis A. Kua lata e whakailoa anga nei ke he tau tanga ke lata mo Niue, mo tau tangata he motu, ha koe tau anga mo mahani ke whakatau e tau koloa mai he motu ko New Zealand mo e tamai ki Niue. Mai longa whoki, nā kai hahai ai e tau koloa nei ke he tau mau koloa mo e tau whale koloa he motu he tau mga aho nei. Hanei tau walatala ia. Whakapulo ai Radio New Zealand ke au nei, ko liwaki mo e momo he whahinga hoa Primary Industries he whakatuwhana New Zealand e tau fua kau a isa Pam's Frozen Berries, ha kua kisia ke tau kumikumianga ha hai ai e tau moko hepatitis A. Ko lauia ai toko hongo whulumaua e tau tangata ke he motu nā ko New Zealand. Pehe takitaki he matakau kumikumi ko Vincent Abako, ko e tau fua lākau a isa nei lingata mai he motu ko Serbia. Ko mena ia kua uta kehe mai ai e tau koloa nei Pam's Frozen Berries mai he tau whale koloa osi i New Zealand katoa. Lauia ai e tau koloa nei ko e Pam's Frozen Mixed Berries 5 grams, Pam's Frozen 2 Berries 7 5 mai tahi kilogram,
Pam's Frozen Smoothie Berry Mix, 5 gram, moe Pam's Raspberries, 350 gram, moe 5 gram. Kumi ato BCN News ke follow he tau maukoloa he motu, moe tala hau mai, taha maukoloa koe na whamahania lau tolu ke tamai e tokoloa Pam's Frozen Berries, kai kua whai mangaho he hiki lau tolu tamai he taha brand kehe. Taha maukoloa ni pehe tamai lau tolu e tokoloa Pam's Frozen Berries, kai nā kai whai ke he to whalikoloa he to mangaho nei. Linga whai fōki ka hoko mai ke whakatonga whaitapu nei. Pehe mai maukoloa to uta kehe lau tole to koloa fua la kau Frozen Berries nei he kau taha Pam's ha kua longona ki he tau recall notice he motu nā ko New Zealand ha ko toko longa i lau tulu ko moua puke pikisia ke ngā ngau hepatitis A. Mai longa fōki e anga mo mahani he to tangata Niue ke whakatau mai e longa he to koloa mai he motu ko New Zealand mo e tamai ki Niue. Koe tau kua mole ni ne whakaosi mo e whakakatoa-toa e tau whakaholoanga kau whakalatahe whahe maloro seno mo e tahamata kau mai New Zealand ke kumikumi tului mo e uta kehe ngā ngāo hepatitis mai he motu. Kua longona e tau tala mai ia he tau tangata tō talo he motu ne kua whakafua ato e whaluhala tōlua tau talo ke he tau maukoloa whakafua talo ke he motu tau motu kehe motu ko New Zealand me motu ko Australia he tau mahena e kua mole kai nākai la totongia po e maua halau tōlua tau tupe mai ke ia BCN News ke whakatutala mo e taha maukoloa whakafua talo ko Brad Ikine Pole. Mo e pehea ia, koe whakaaloa whahana ke he tō tangata tō talo he motu, kai lalia ngaia ia ke maua tā tupe ke tō tongia ki ai e halau tōlua tau talo ne kua tātu whakafua ke motu ki New Zealand, kai nākai la whakafua ia. Mai kei a BCN News ke tū tala mō Brad Ikine Pole koe takita ke pisinisi whakafua talo ko Havaka Niue Limited, ke whakamama mai e le kua asimulia e tō tongi ke he whalu he tō tangata whakafua talo he motu. Hoko mai ki tō ngahu nei, Mongo le kamatai e whakaloanga he whakatuwhono, tef mo shop exports, koe mongo haia ne kamatai ka ke eto whakafua he tau tangatalo ke tau Niue he motu ko New Zealand. Taha, nā tahi futu mau ha whae, ua whae tapu tahi whaka, si lahi whaki ne talo me niu ne tahi whaka. Si menaia kalau whakatose e tau talo Havaka Niue Limited. Se koe tonga whaikoe ne hifo, hākua tau kumikumi ke lata ia hame tau lang matai, hei loi au, lahi make talo wheta hifo. Tunga ia ka pehau ha ke koe ua ne seu po ke tolu seu ne to tongi mai I ko, hoko me ke hife kontena ko mole de tolu seu e 5 seu kakano ko pese ne lange ha ki to mato ko osi te na ia ka hoko anga ngai ni to mato tanga la to ta ka me mo muka ka ki te lau na kai mato liwa ke talau ko to ho uka halu me uti do tal si frala fa ninga pe ko ling ko frala fa ia si lahe tau la tau me pose lahi Havaka Niue Limited ha koe longa lehe talo haia. So ke mahau nei, whakau e au ke he matakau e ne kumikume di ai, maua ke langamatai ha koe tau matakalanga sa moa e, lahi e mā kese he tau atumotuia sa moa mo fisi. Tause ha Niue. Si mai longa e moia, so ke hakua kumikumi ha ke whewhe ke mōne e ta langamatai, ha koe leo lahi ngai e talo he motu tau tolu ne tahifu. Kumi atu fōki a BCN News ke whahinga hoa whanua toa kau me fusi ka hangawia ke tau talo ne whaita hifo whakafua ki New Zealand he tau ua whahita putu mau ke wakalele e New Zealand kai nā kai whaitali mai he mngaho ne tausia e do walatalo nei. Ka eke ni kua hepe, ni ki mai ni ki au nei, kua au ne tause e whiwhirianga ia ke tause pihia. Se ke maho nei lahi ngai e talo a Havaka ki tau whilisa ne toka i Yokalana mo ne he container ne hifa ta monga mole lai ma ke talo koe tupini ni te tongi ka ta ute te talo la matai ki te falu matai nanga te tole mutu tu growers ka whakainga sia me tu whatufa whakanen ka to osi te talo e sela to ngahua ni koe whangai e tau matai nanga te tole ne ala te tongi si mai longeo ma tau matai nanga Niue e uka he ngahua moe, ai la moa ha mohe,
mai nā ke whanau mai se hakoi. Ilo ne koe ke he loto ha, ilo ne o ke hako loto. Hawhi, hato tōlu tau tupe tau, tau loto he tau gross, hato tōlu he mutuka, ka koe hako tau whatau tāla anga mo nei ke kumilang matai. Ai no whanau nāu kai nei si toka nō ne nākai, ai la ka ngahua nāu ai ke kumilang matai, noko tau tu hala, ke mua mai tahala matai, ke tatongi ka tau tōlu tau gross, ama mnaki ni ke pihia, ilo mo leo lewa, whamre mo le whakalohi, whakahau toka mai, si mai tam ngaho, ke kumilang matai whakamtaki, ke maua ke te tonga ke tau matakainanga me tau mamatua tau tō le motu. Ka osi mea tau liu mea ha ke liu ono whake hawaka, koe hawhi tau puhala, ke whakahanga mtaki ke whakau ha tau tō. Mai longa BCN News, koe lau ia tuko oa e tau maukoloa whakafuatalo ko Hawaka Niue Limited mo Niue Produce ke he motu ko Malapone i Australia. Kumi atu kia Niue ki Malapone ka naka i la whaitali mai a lau tōlu ki ta ngaho ni tau sea i tu walatala nei. Ono pehi, tunga ia, ka whakatau ni tau Niue tau tōlu, ka tāne seau walungu fulu pu e ua seau tanga mai ko linga koe ena ia. Ko hepe hako ia he tahatonga ni hifu kisimasi ka. Ko tae a whetulu wale tanga ne tahifo he container ia. Kai whāne seau maanga ne totongi mai ni silani. Hoko hiwe talo ke mau ia. Ai whai whirisa whoki a Hawaka ke tuku atoi. Ko whakau ia koe tau matakananga Niue ni ngā hua. He whale he airport he moera. Ke langa matai ke tuku tau talo iai. He ai whai wakalele mo he COVID. Asi a tae tu whirisa. Si whakauia ke matua i ko whakaketaha. He langamate, ane mai koe moha langamate pia, koe osi tau talo i he wau. Totongi ni Hawaka tau talo extras ia. Mahone lahi tupe ne eila totongi mai he tau matakainanga nusila ke he matakau a Hawaka. Sei tolu mfule awhi he e sene. So ke mena he ne ukai ke mahone, haka tutulinga ia a Hawaka ke whai Hawe whakamitaki ka ha, mo ta whakalanga whamitaki, ke liu whoki ka mataanga ne whai seni, ke mukamuka ke te tongi tau e tau matangananga tau tau lumotu, ke mena haia, aila recover ia Hawaka ke he mahaunei. Si lawhi mga te hifo e tau tanga mga moni, kona lata ni ke ua sewe e tanga te hifo. Hako hifo ko lima sewe te hifo. Ka koe momoko ka ha, ha koe tau talo osi te he halu, ko tuku tau tanga, ko tau ohange ke he wafu. Si pehe ngā mui ke te mafua kau e ke liwa ke tau talo hau. Ane mai ke tahamba ke ua ke tole tanga e muka ka o ange ngā te ki lema, te ki ono, te ki mafule tanga talo. So ke hako nane e whawhau tō tau la tau me pāse lai Hawaka e mawhaka iku. Pehe whuke ia kua kumi langamatai whonkia ia ke whakatuwhano Niue ke tō tongi, ke langamatai ke tō tongi te tangata whakafuatalo e motu, kai nā kai la whaitali mai e whakatuwhano ke he hāna tau ole. Tala hau mai a Brad, tali mai he ka mata e pisinisi Hawaka Niue Limited he ua tau kua mole. Molea e whai seo awhita la kua moa ai ke he tau kaina mo tau mga whawa tō talo he motu. Pehea Brad, ke he tau ngā hui mua tō whakamahau ni e tau whakafuatalo ha Hawaka Niue Limited ke halau tōlu ni a tau talo mo e lau ia he whoki ni whalua tau tangata tō talo. Kai kua nāka i liu ke tau se tunga whakamua. Taha matakau mai he motu ko New Zealand neo mai ki ngā hua kumikumi he ua whahitapu e kua mole. Ko lau tōlu mai he matakau Maritime New Zealand mo e matakau Infratel ke kumikumi e tau puhala ke malikisi hake e range he tau litio VHF ke lata me tau tangata fusika he motu. Pehe mai a Tony Pā, koe ngā hua ni e tau litio VHF he tau mga hone ki a lofi, nā kai ngā hua ke he laulahi he tau walatahi he motu. Kua tūri fōki he matakau nei lima e pō whanā he motu ke kisia he tau amamnakianga ke tuku e tau lakau hila fōu ke mai ke ngā hua e tau litio VHF ke tau walatahi viko he motu. Hongwha maua e mai latahi mai he motu. Kua liliu atu alau tōlu ini awhi ke whakamaupoapo e hokotaki mo e tau puleanga ke whakatuwhono. Ka talia ki ai mai ki ai ke whakatū e tau lakau hila fōu ke ngā hua e tau litio VHF nei ke tau walatahi ha Niue. Toko ua e tau sātiri mai he matakau he tau leo i New Zealand neo mai e ke motu he tau whaitau pue kua mole ke ngā hua mo e whakaako e tau leo
he whahinga hoa leo he motu ki lalo hifo he taha whakaholoanga ni whahingoa ai koe New Zealand Police Pacific Island Prevention Program. Hanei alo sana sione holo me do wala tala ia. Ko Sātini Jody Lawrence mo Sātini Terry Laws ko whai mga hofoki he whai lang matai mai a laua ki he tau whakaholoanga whakako he tau leo i Niue. Pihia mai whalu he tau lang matai ki whakamālolo he tau puhala pui he tau le kua ki he motu. Talahau mai a laua ko e tau ngahua he tau leo mahuinga ke moa e tau anganga kau whakalataha mo e whalu matakau mo e tau tangata he motu. Tu tala ki he tau le kua he ke he tau mga whaoaha kua longona ko tuku atu e matawhakatufono whakalatalata ke lata mo e tau whakawhituianga he mga whaoa ke he whono e ke pule he whahitapu kua moali. Ko tau le kua nei, lauia e tau motu osi he lalulangi, ka koe mena ni mitaki ke ngahua uloa, ke he tau whakaholoanga, ke whakako e tau tangata, ke he tau whanga mena ka maike, ke whakalawe-lawe, o ki e tau mumui mga whaoa, a si tupua i e tau le kua pehe nei. Ko he whaitapu e kua mole ki he tau whonoanga he matakau Pacific Island News Association ki he motu nā ko atu Solomona. Ko talia ai ki e whakahoko e whonoanga kahau he pina ki Niue he tau uawhi mo e uafulu mawha. Ko whalataha atu whoki e titoa he Niue Star ko Michael Jackson ki he whonoanga ia mo e puhala atu ai e Oliha Niue. Ne ko talia ki ai he whono i ki pule e he whaitapu e kua mole. Ki e whakahoko e whonoanga he tau tangata mo e tau matakau whakapuloa he atu Pasifika ki Niue he tau ua awhi ua fuluma wha. Ke mai longa i whoki e tuanga he limunga fule tau pule whakamotuha Niue he tau ia. Ko mahena nei whoki ne moalang matai mai ai matakau whakapuloa mai he kautaha ABC Australia Pacific Media Assistant PACMAS ki e whakatua i taha matakau ne whakaingoa ai koe Niue Media Association koe e laia e whai matakau pihia kua whamanaki ke whakatu ki Niue. Ke he whalua tau walatala whoki mai ia he tau mangaho kua mole, whai mangaho ne nā kai la liwia ki e longona po ki kisia ai e tau wheua pe tau whiawhia sivilo longo whetoko ke tau mangaho pule whakamotu. Ka kua mai ki kisia he a whiawhi whaleile kua mole e tau nanga ia ni ko whakahokoi ki he kaina taonga Niue. Hane alo sana sione holo mo tau walatala ia. Si manatu au ke tukuatu whakalapalapa hako tau whakawelehi mahaki ki a lau tolu ni kua mamole atu. Lau tolu i tau asapu ne ako e longa i tau lolongo hae ni lolongo ngai e tau tolu. Kai pia poki ni ke tau whiau. Ai ke whakapatuputoanga tau tolu hako tau whiau ngai wahea. I tua sea, manatu ke lolongo me lau tolu, e whiwhinei fulu lolongo ne whangako me lau tolu. Wa nimo fuki te au tunga panchi nelo mena. Uhoi, au ka leo leo, pue. Tau whangalolongo pia o lata tau tolu ke liliu ki toa ke lolongo mo e whakamanatu. Ko e tau whakaholoanga sivilolongo nei ko whakatupia e he kautaha i UNESCO mo e ko whakamatala whoki e uru whakatonu he whae whakaako ko pewha tonga hai ke mahawinga he tau whakakoanga pe he nei ke lata mo e tau whiawhia pule whakamotu ko manaki atu ki ai. Tawhatafa he tupuna, ofa ke tupu ola mo e hakakau ke tau luku wheua kehe. Oma mahakutama, tau anga mahuinga, tau pona takianga he hawa tupuna. Vela e tau whekau he pō, oue. Tupo e mataasi. Kiele kua tau punu e tau tufunga, e ke taha Niue numela taha. Hele o loa tau tolu, ia koe ma pule whakamutu. Whakauela i ke tokala tu whakaholo. Ka tangata toko tahane kautua ia ka lepi o ne motu, ko John Talangi, tu ai a se pulupulu ko Pamela Falani, tu tolu ai a aue sa pina whanaiki. Taumda kau iki ne tu taha ia kiwela, tu ua ia lilo string, moe tu tolu ai e mda kau ngahua lima tui. Ko e matakau waha loto, tu taha e matakau ha kupu Young People's Fellowship, moe tu uai e matakau e whainga hua whanua Diamonds. Ko lo tulu ne kau tūke matakau la lahi, ne tu taha e matakau whineoni ha kupu, moe tu uai e matakau hatama mai tuapa yu.
Tō whakapuloa atu e tau fia sivilolongo pule whakamotu ke he aho tapu aho whamaona he mahina o ke topa ke he TV Niue. Ke lata ia mo e fia pule whakamotu ke he whangwhamawarua ki ha Niue. Tō tahe fulufrualo mo e mahofi e tau longo ia ke whakausea ke tōla tau walatala ke awhiawhi nei. Ka e manatu ke o atu ke kau whakalataha mo e tau whakaholoanga Pinktober, he whahi malolo seno, ko e Walk for Life e kua manaki e ke whakahoko. He ahotuloto e whahi tapu nei, ka mata e ka hawha e matahala wha, ke he whalengangau i Niue 4. Si pia whoki ni e tau mamnakianga he maanga ko awaseli o ne pata ki halau tūlo aho whakatātā, he aho whaiumu he whahi tapu nei, o atu ke langomatai me kau whalataha ke aho whakatātā hei maanga ko awaseli. Ka pia da tūlo da walatala tutupu, ke lata ia mui pūli pō nei, matutaki mai he pō tuloto, ke lata ia mui da walatala whakapiritania, ka nonofo am tōlu mui mluine pō, good night.